Halo perok ngai keblai pi perok kena kepor buat klimat ke bamta te mentang alap poi sejeng te mentang kesini kedai ka jing sengdong jongi sini jing sengdong nok lu te alap poi sejeng ngan let syaka jing sengdong mentang kesini te ngakhem start meni ya ke blok nang te nepo kampus te mas poi sejeng sedang ya kena ka blok ke jonga mentah perlok dan yai continue buat nga haduk bekut jong kenika blog ke bamda kesengi jangan pen i pi ketuk kan teliki klip jong kenika jing sengdong ke bamda kesengi okay ini buat nga haduk bekut jong kenika blog kenika perlu jonga ngalapak ikang tu mah okay mah Baca benda kapaan om Henry ngana lajit ya. Ida shuai jing sang mata kene gede ge yang mani balang Chris Mauling ya payang banyak payang jinwai ko on plek dia nak tin ke jumlai ten bandung rai su yo tin bandung spa ni ismu at ismukan
batlo kentu yaki. Udah ong. To pengim ya de na kani kapatay kendriu. Kapatay kendrian. Kaega jimot jong kay kentin pengim. Pengim. Kemun bangnya daya de. Nakiega jisniu. Bagi harap tadi, bagi nyok, bagi wajah tadi, basniu kawan tak kejikim kejungan kejungan. Ni pergi, ni daya